abanyamahanga benshi iyo bageze mu Rwanda bakunze kuvuga ko u Rwanda ari Singapore ya Afrika. तो गाइस इस वक्त मैं हूँ किगाली रवांडा के अंदर जिस देश को सिंगापुर ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है. Rwanda actually is also called Singapore of Africa. I have been in Singapore for 5 good days and I can confidently say that Rwanda is the new Singapore and I can't stop loving Singapore because it reminds me of my favorite country in Africa, Rwanda. Wakwibaza ngo bashingira ku kibagereranya u Rwanda na Singapore iherereye ku butaka bwa Aziya mu gihe u Rwanda ruherereye ku butaka bwa Afrika. Kugira ngo ibi bintu tubyumve neza, reka tubirebere mu ndorerwamo y'ubukungu. Nshingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa Africa Smart City Index, mu bushakashatsi bashyize ahagaragara muri 2023 bugaragaza ko Kigali ari wo mujyi wa mbere uri smart muri Afrika yose. Nibyo, Kigali niyo ya mbere iri smart kuko umurwa wa kabiri ni Tunis yo muri Tunisia, uwa gatatu akaba ari Nairobi yo muri Kenya, uwa kane ni Cape Town yo muri Afrika y'Epfo, mu gihe uwa gatanu ni Accra yo muri Ghana. Ibi bintu reka tureke kubitindaho kuko atari byo byanzinduye, ahubwo reka tuvuge ku gitangaza cya mbere u Rwanda rwakoze. Nanjye ndavuga nuko byasa kose abarundi bavuga ko twewe turi muri 2032 ntago babeshye. Nagize utya ndazinduka rero mu gitondo, ndebye mu kirere nza kubona indege, niba nayita indege cyangwa imodoka byacobeye, gusa naje kubona imodoka iguruka. Nibyo, ni imodoka iguruka. Wakwibaza ni imodoka iguruka ni bwoko ki, ni yande, igura ngahe, bisaba iki ngo umuntu ayigondere, ishobora kuguruka ku muvuduko ungana iki, yava ikagera hehe, inywe esanse cyangwa umuntu ushaka kugura perime yakorera he perime yayo. Ibyo nibyo bibazo tugiye kureba muri iyi video, tubishakira igisubizo, uwicara ngo uhereze ubusobanuro. Murakaza neza kuri Toros Films, ye mwumva kuri microphone nitwa Toros. Naje kureba neza iyi drone, ndayitegereza ndavuga nti singiyi noneho ni ya yindi bavuze ko bagiye kujya bakontorora abantu bihagarika aho babonye bari mu kirere. Birahacanga birancubira. Dufashe kugira ngo dusobanure drone yaje iteye impungenge cyangwa inkeke bamwe mu bakoresha umuhanda. Uti drone mu bihe tugezemo ikoranabuhanga niryo rigezweho. Reka duhere ku mafaranga iyi ndege igura. Iyi ndege ya drone wakwibaza ngo amafaranga igura nangahe kwita kwigondera umuntu wari we wese. Naje kureba ku biciro, ndavuga nti reka mbanze menye izina ryayo, noneho umenye naho yakorewe n'aya makuru yose nyabagezeho afite ari wivu. Nashingiye ku kantu kamwe gusa, amakuru amwe abahagije kuri ngewe ngo mbagezeho ibintu byose. Naje kubona iyi ndege yitwa EH216S. Hita njya muri Google, mbaza Google ikintu yaje kunsubiza, yaje kumbwira yuko iyi ndege ari iyo mu bwoko bwa drone yakorewe mu gihugu bita China mu Bushinwa. Iyi drone yitwa EH216S ikorerwa mu kigo cyitwa EHang. Iriya ibanza ni electronic, Hang no murwa wo muri Guangzhou muri China. Guangzhou ni state, Hang no umujyi. Noneho iriya bivuze electronic, noneho ni company bitiriye EHang. Iyo company rero niyo yaje gukora iyi drone twaje kubona mu Rwanda. Wakwibaza ngo mbese ko polisi ivuga ko bagiye gushyiraho drone zicunga umutekano mu kirere, nizi ngizi bazanye, ubushobozi bwazo no ubuhe, kugira ngo umuntu ayigondere byasaba iki? Ese ngende umuturage mwifitiye yanjye nahigura amafaranga angana iki? Ibi byose nibyo tugiye kureba muri iki kiganiro. Wowe igumana nanjye untega amatwi kandi ukanda like. Duhereye ku bijyanye n'ibiciro, naje kubona ko iyi ndege igura amafaranga 410 by'amadolari y'Amerika. Ayo mafaranga nuyashyira mu manyarwanda ni miliyoni 592 n'ibihumbi 860. Ayo ni amafaranga agura drone imwe
kandi nayibonye i Kigali bivuze ko u Rwanda rwamaze kuyigura. Wakwibaza ngo ni imwe gusa cyangwa se ni nyinshi? Aho hose ngiye kubabeshya kuko sinjya mvuga amakuru mbeshya, njye mba nshaka kubwira abanyarwanda amakuru atariho ivumbi. Iyi ndege rero kugira ngo iguruke wakwibaza ngo igendera kuki? Ishingira ku mashanyarazi gusa. Iyi ni indege bacaginga amasaha 2 kabiruzuye ubundi gatangira kuguruka igakora akazi nk'ibisanzwe. Wakwibaza ngo iyi ndege ifite ubushobozi bwo kugenda ku muvuduko ungana iki? Iyi ndege ya ihanga cyangwa se iri mu bwoko bwa drone ifite umuvuduko wo kugenda ku birometero 100 mu gihe cy'isaha, mu gihe umuvuduko wayo mwinshi ushoboka ari ibirometero 130 mu gihe cy'isaha. Tuvuge yuko umuturage yayigondeye akaba ashaka kuva i Rubavu ajya i Kigali, byamusaba ngo byibura agende mu gihe cy'isaha imwe, abavuye i Rubavu Gisenyi mu mujyi ageze i Shyorongi mu gihe cy'isaha imwe. Byamusaba indi minota itarenze 5 ngo abageze hano muri Kigali mu murwa. Urumva ko iyi ndege yiruka cyane bya hatari. None wakwibaza ngo nutuye dushya twayiranze twatumye u Rwanda ruyifuza rukayizana? Ibyo nta handi iba muri Afurika uretse mu Rwanda honyine, kandi biracyari ibikorwa by'igerageza. Umuntu wayigiyemo bwa mbere reka twumva amarangamutima ye. Ikintu nk'iki ngiki cyashobora kuba ari ikintu cyakoreshwa in that sense. So the flight nari meze neza, numvaga hari safe. Twabanje baduhereza amategeko tugomba kubahiriza imbere ko tujyamwo. Actually batangiye inspections kureba nimba indege imeze neza, hanyuma birangiye baduhereza safety measures zo kugumana turi mu ndege, amabwiriza yose ukuntu flight igomba gukorwa kugeza igihe tuza kugarukira ku butaka. Iyi ndege rero wakwibaza ngo kushobora kuyicaginga kugira ngo umenye neza ko uri witware mu birometero bya nyabyo itaza kugwa igeze mu kirere, byasaba ngo igende igihe kingana iki ngo bateri bishize mu muriro. Naje gukora ubucukumbuzi nsanga ishobora kuguruka iminota 21, bisaba ngo iguruka ahantu hatoya. Ishobora kuguruka muri uyu mujyi wa Kigali nta kibazo na kimwe igize. Gusa ubwo n'ubushakashatsi bwakozwe muri 2021, ubwo ubu ngubu muri 2025 sinzi ubwo ari bwo, ishobora kuba bateri barazishize ku rundi rwego. None wakwibaza uti iyi ndege ya EH216S ijyamwe abantu bangahe? Iyi ndege ijyamwe abantu 2, nuvuga ngo itwarwa n'abantu 2 bonyine, umwe ni pilot undi akaba umugenzi. Wakwibaza ngo iyi ndege iri gusunikwa n'abantu 2 ubusanzwe ifite ibyuma bimeze bite? Uvuga ngo ntabwo ari ibyuma cyane cyane, ibiyigize byinshi muri byo ni plastike. Ni plastike yo mu bwoko bwa carbon fiber mu ndimi z'amahanga. Iyi ni indege yakorewe mu Bushinwa mu mujyi wa Guangzhou. Kugira ngo iyi ndege ibashe kuguruka ifite ibyo bitwa propellers. No kuvuga ngo ifite bino bipanga mubona ku ruhande bigera mu 8. Ibyo ni ibibasha gutwara abantu 2. Itwara umuntu umwe iba ifite ibipanga 4, ariko iyi ngiyi itwara abantu 2, niyo mpamvu ifite ibipanga 8. Wakwibaza ngo ni ibihe biro ntarengwa ishobora gutwara? Iyi ndege itwara ibiro bitarenze 260. U Rwanda rwarakataje pe, reka abarundi bajye bavuga ko dutuye muri 2032. U Rwanda rufite ibintu byinshi rugezeho. Nari maze iminsi ntari muranyihanganira, ariko nagira ngo mbahereze amakuru ari update. Ndabashimira kuba mukurikira Toros Films. Ubu nibwo ngitangira, nari maze iminsi ntahari, ariko ngiye kuza mpari igihe cyose, ntago muzongera kuwunkumbura kuko nagarutse. Ndabakunda cyane, mu making sure ko mwakanze subscribe